In this lesson, we're going to learn how to tell the time in Māori using the word minutes. For example, to say past, we use I to show this. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te 5 miniti I te rua karaka. It is 5 minutes past 2 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te 10 miniti I te rua karaka. It is 10 minutes past 8 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te 10 miniti I te waru karaka. It is 10 minutes past 8 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te rua 12 miniti I te whā karaka. It is 22 minutes past 4 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te 16 miniti I te waru karaka. It is 16 minutes past 4 o'clock. To say to, we use kite to show this. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te 5 miniti ki te toru karaka. It is 5 minutes to 3 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te rua 15 miniti ki te ono karaka. It is 25 minutes to 6 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te toru miniti ki te waru karaka. It is 3 minutes to 8 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te 10 miniti ki te iwa karaka. It is 10 minutes to 9 o'clock. Tēnā karawhiua. Give it a go.